شهر رمضان واجب علينا. Sheikh Abdal Mukwaya district Kadwambar nuwe yatankara kurangira amakuru marungi ngo Eid el-Fitr ne yanyenchakare. Yanyenchakare nimbashaba ngo muchere munonga yona hamuraze kusara shahi 3 tutatandikire kusara kandi mucimanye ngo ideje nayo kusiburuka ete kwenda kuturaho. Ubwo yayongera Yesu yabikiriza omdini Islam obutewa kushashura zakat okwera abatarkwebasa. Abatine chebakuriya no kurebera ngo Nabii sallallahu alaihi wasallam akaturagira kutora zakat al-fitri nyaburiwe wabo ine ekyo kusigaza ombyo kuza kuriya uchereze abatakwebasa abo kuba zakat al-fitri niteka ujihereza abo abatine icyo bakuza kuriya. Okwatara project zentunguka omdini Islam ho muri Murambara nacho ni chikuru izo bari yanyenchakare. Twino mpira gwa ka Idi Cup mwije omukacheka tushemerewe no mpira ogwe ande chindi nimbashaba ngu mwije nane chumwe no mushaho tubone kwetungura ko yongera ntunguka yitu kumukureba ebyona nibyenda sente so wano shemererwa bikaho kache akoraze kusadaka ahakiro eki chanyenchakare. Twazombye kushubura ubabikirizo muri Nyitsiramba kwetegurira ikiro cya Eid el-Fitr abashuzo muri Murambara bagira ngo buri kimwe baheze kwetegura. Uyu tubagente nka 12 konkate nindebera kimwe na 10 zibasakuremo abo kwa abantu rogamba hano mbuze cya idore banaboroga takumana ko aragira bemu abarkwenda kuri nyama bashabwa okongera kuzoreresha. Ukarubuye bwinji koto ejwa tukishiriza ngabantu bona binyabagira umabagira agafama agishiriza bala city so abantu mena ile kundashua ngwebisoro byanyu mwabagira hano umabagira aga dene nyama eraze omutare yone bine stamp so araze gure nyama making sure ngweje nyama ya stamp vinji bashara mukora obutare Bukenya Aisha nagirango amurundogo ebei bashazire mu kugishara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kusiba saba Allah kirize kisibo kya ya Rabbi Allahumma amin. Wabula kyemulina okumanya ebintu bisaze bonanza tubisaze tuyina shariati kuva mu mitwalo 3 mpaka emitwalo 10 mujje twambale bulungi ekyatumirire mwena abekaberedere isinjiro bane mujje okusinga ne bazana abe Kampala lubanambala mwena tafunye lukoye kuva ku mwena tubayita na mashakulu mujje ku sente yonna tujja kuwengo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Supermarket nombutare aho kushanga ebintu nkenkoko emchel nebindi na mlonge bya cyakara abantu bagira ngo nabo batigiriza izoba bituba customer nababarwa. Tuyana mu Fresco supermarket inabuli kimu ekiyitibwa nti cha idi ekisoka kyabena twine engano era tuba tunokola chapati nga tusimbuse tuno okulya ku idi chapati omuchere kimu tusirina emchunga jokola juice obutunda buli kimu ne ka juice kenyina akakube kasiri akusoka kwekubira nako tukalina era tubayita nnyo mujja mutuwagire mu Fresco supermarket so yerebere otakabihabuya buli kimwe kine umbwijire yako yerebere kandi twenda kubasima mwe bari kutageraho mwe bari ba customer bitu nito kubagaruza tongire kubashara haga bay jo yerebere otakabuzabuzibwa ebintu byona tubinira umbwinje twine umuceri twine emenda y'abasilamu kwenda kuhereza gifti w'abacara wawe yabaki byona tweretiro umbwinje tu ebintu birya hansi mwene nkahatu kashukari kabane gura sirinji kakaga ibiri byahwiye konkate nigura sirinje nkomita konko nabakujigura nabo tubaro ibintu biro bya idi ntubantu respectinga tukagura umuceri mwinji ugurebaha nagwe kukasharuka munongo mceri ukagura sirinji kakaga na bitanu hato nugura sirinje nkubita amiza mahango akukushangana kagura nkumutwaro 18 hariho sodazi ukoshanga karikiro kikuru buzimaze mantushemererwa abantu bagura ibintu bagenda konkate ibintu abantu barukugurana bake cyanyanja kare koko tuzikuza nkaburijo akwa tutembisa koko nduburijo tuzikuza mitware venecyo ke bagire venecyo
ziriya bei ya buri zote turayongeza abo kwa bwiro buniko tubureba nubi kuri marto stokingire tugereze ruhange cyari igura kagerata katereza iraza kureba nonga no kwiterezana Aba TV West ndisenyomo Gideon Ahomerimbar شهر رمضان واجب علينا الله